Na parceli smo gde se skida pšenica, godina malo rani, već je pri kraju vrša i mi gledamo u kakvom je stanju pšenica. Rađena je Tornado u 2 navrata, prvi put zajedno sa preparatima, pesticidima protiv korova i drugi put je rađena u fazi cvetanja. Ova 2 puta je išao Tornado po 3 litra po hektaru. Zdravstveno stanje je odlično. Znači nikakvih problema nema gara, nema fuzariuma. Sve te bolesti po koje smo koristili Tornado su sprečene i nisu se na ovoj parceli javili. Prinosi su 4-5 tona po hektaru, pa boga na pojedinim parcelama ima i preko 7-8 tona. Tornado biofungicid je korišćen u pšenici u 2 navrata. Prvi put je rađen zajedno sa herbicidima i drugi put je rađen u fazi cvetanja. Tornado i Multonik, 3 kg Tornada i 3 kg Multonika po hektaru i to je rađeno otprilike kad je pšenica cvetla neki 10%. Evo sad ćemo da uberemo klasove, da proverimo, da vidimo kako je zrno. To je otprilike stanje pšenice, stanje zrna. Vidimo da je bistro, jedro, fino. Ono što nas interesuje to je to zdravstveno stanje koje pokazuje dobar kvalitet.